ingeta mono mhangi eno mbutanzinga kawandiako mfumandamba mwanansundi yenge mutatuke mase vraiment babingi sibakaola me mbutanzinga kumfinda diaka kunima tutimona vo mfumuna kuna ingeta kalukaudiko bonso bula butubia kulukembe evo butukulukama ngavo tubinda mene kuiza tula bi mabifeti vala nhomosono kukongo. Et voici, nous voici, mon Evrea, Mbutazinu Ndombasi. Mbutazinu Ndombasi, surnommé Mfumo Kimbangu, surnommé Kulumbimbi, en direct des États-Unis. En tout cas, beaucoup moins déjà, Masoda Mani va flou qui est ce qui a ça, qui n'a pas de vraiment, bande qu'on a biso bena Congo. Et bon, tout bien que chaque action est vanga, ou na obena Congo. BAM TV va assister pour vous faire vivre le moment et pour vous encourager aussi, vous les autres, de venir investir. Alors, quoi kukutuna kumfinda bonkipoto mkembi ya mbutando mbasi kwa kukutuna vanga mansisi beni momo matadi élevage et agriculture donc bilanga yesansa bibulu donc kwa kukumfinda ya ibo subulu navo donc va vantono titoni na tukeni votwenda twamona maza parce que kala mkhalasa ni bize simbi amaza twakota mkhalasa ni biza butubuze betu makisa mu da Congo tubinda mene kota mkhalasa ni bize simbi mfinda simbi amaza mphasi to baka possession ya fuluke mpla yayi mudi yoda ntukatala nlangu wa ntoko beni usulo timuna nlangu wa ntoko beni nlangu wa Congo video bimvwama da bili bimvwama da saka volume ni maza yezelu za bimvwama bina munakati maza yezelu bimvwama bya saka donc bya saka Mpoko beni. Alors vraiment, petit sala visiter etandi ya yonso no, tu bina mene muzunga na mbosi après zunga na beto tuna yobila mumaza, beto piscine ya bakulu beto yao ya batu sisila, ba ukuna beto evo beno kuna kunsiza mputu yobila nga mumu mavangwa artificiellement, mais beto kwa kunatirellement donc kuna tuna ibizinga ba binene, bitwa tima beto kibeni ba binene bina kuna beto tuna dimfunga. Alors à l'occasion ya unu ki akitu na zunga na pasi tuatela mtoto wau fulu kitu na tula kompani dia tuna santi la bibulu yesa la bilanga tala mtoto wa Kongo buta muntu filme ndambu zina filme la ba mona vraiment ninge paysage zali paysage busubuye nina va ntono kwa butuna kwena manka sisula mona maba minti mfindo ke minti bima ba bingi lo timona bosubule nina donc alors vraiment tuna ensemble ye mfumu kitembo babingi bakunze yi le chef numéro 1 chef numéro 1 ya minkengi ya bundu ya Kongo wona vana tuna kumvana bimpo bantangu yimosi kanti bo abubu luteka dinga lalo luteka vibidila parce que bingi mtevo wa mtesinga vana mpopo kwa mfumu vana mpopo msikafo va kwa nemeka bo abuko tubine menteka zunga na twambutala ntoto botubona ye bulazi kalkili ye tona bo parce que ntangu ifueni mabikula zintumwa metilunga na kukongo fumuni mwana sembiani vo mbutanzinga lumu betu kuiza silwa sala ma compagnie simiza kukongo et parmi ma compagnie numéro 1 betu kuiza kukongo mbutazinu mdombasi en tout cas matondo alors tuna diate bampangi twazunga na twatala mtoto bonso boni na ingeta ibobo ule timona donc tala ntoto donc espace ya ntoko beni maba butubuluke mvo fumuke mbangu ya nivo siyasansi ya bana ba Kongo mkhuna ya dioko yebadi angazi tala maba mangazi mtoto wa ntoko mimi imeboki dilanga minsielele betu kukasi minsielele mtoto na insielele mtoto wa kimvwama vraiment toti kwenda twamona mpima nkaka parce que etandi yana ya ngolo beni tango nyoso ya okay ba bon tambu oui tuko koka mbuti tuko koka mais faut kuti nguma mtambu vraiment hivi yako filme mtambu mamuta kuma mona
Ntambu la misole oh ntambu ankanga oh ntambu wena. Vous faire voir. Wawu eza mutambu mutambu ankanga ben ngene zile mlo za ankanga abu voilà ekirei ba flashe ba kunse di flashe nkhumbu ntambu wa ekirei ro ekirei bina vyo kama pa kanga mene allo ingeta Oh, Matesa, Salu Matesa, Kaluyo Iko, Wala Luya Lututambula Butunumini, Kanambisa Kulutu, Ameni Zenguka, Tumapaka Ndanu, Mukisaluki, Ameni Sala. Kalandinga, Ndeno Salu Matesa, Kaluyo Iko, Hallelujah, lututambula butununi. Kanambita pulusu wameni zenguka. Tumbaba kandandu mutisaluki wameni sala. Oh, Matesa, Ndena Salu Matesa, Kaluyo Iko. Hallelujah, lututambula butununi. Kanambita pulusu wameni Jambote ingeta kuntoto mya Kongo twena yo Samba utilwaze ingeta ndinga beto kibeni bwana Samba utilwaza matondo be ingeta vana ba mama kunzombote za ubiyenge byau ingeta bonso bobo ingeta Nizenguka, tumabaka na numu kisaluki wameni sala. Oh, lumwe, lumuga vyote, kumuga wakane, woti ya tangele pena mteteo ya Kongo, babululele tulu, kile tibingila, wamana badi katalu kutukini mundila ko. Oh, lumwe, lumuga vyote, kumuga wakane, woti ya tangele pena mteteo ya Kongo, babululele tulu, kile tibingila, wamana badi katalu kutukini mundila ko. Tangole pena mteteo ya Kongo, babululele tulu, kile tibingila, wamana badi katalu kutukini mundila ko. Oh, lumbe, lumuga vyote, kumuga wakane, woti ya tangole pena mteteo ya Kongo, babululele tulu, kile tibingila, wamana badi katalu kutukini mundila ko. Oh, Matesa, Ndeno Salu Matesa, Kaluyo Iko, Hallelujah, lututambula butunumini, kanambita pulusu wameni zenguka, tumabaka ndanu mukisaluki wameni sala. Oh, Matesa, Ndeno Salu Matesa, Kaluyo Iko, Hallelujah, lututambula butunumini, kanambita pulusu wameni zenguka, tumabaka ndanu mukisaluki wameni sala. Kamandita pulusu wameni muve mapako,
Ijakuneti niyo yani tunugema kwaku Male mambu kutu impangi munjila kongo Benantosa totolo musika nini kwaku Sama vita kulusu wameni mugema kwaku Ijakuneti muyo yani tumugema kwaku Male mambu kutu impangi munjila kongo Benantosa totolo musika nini kwaku Sama vita kulusu wameni mugema kwaku Ijakuneti muyo yani tumugema kwaku Male mabukutu pangi mundila kongo Benantosa totolo musika nini kwaku Oh matesa Sinena talu matesa talu yoiko Walaluya nututambula mutunungini Kala vita kulusu wamenizenguka Tumabaka ndandu mutisaluki wamenikala Oh matesa Sinena talu matesa talu yoiko Walaluya nututambula mutunungini Kala vita kulusu wamenizenguka Tumabaka ndandu mutisaluki wamenikala Tende tolo koto mankunda mundira kongo Wakulolo kibutulu wameni yoya nitu Tende tolo koto mankunda mundira kongo Wakulolo kibutulu wameni yoya nitu Solo koto makunya imundila kongo Apondolo mbibudulu bameni yoya nitu Ntende Solo koto makunya imundila kongo Apondolo mbibudulu bameni yoya nitu Oh matesa Sinena talu matesa talu yoiko Walaluya lututambula mutunumini Kama vita kulusu wamenizenguka Tumabaka ndandu mutisaluki wamenikala Oh matesa Sinena talu matesa talu yoiko Walaluya lututambula mutunumini Kama vita kulusu wamenizenguka Tumabaka ndandu mutisaluki wamenikala Tukimisa simanya wasila ndimbu mumbikai Basi kakala kisalu chapu kiwasila Mukongo njanjo Kondo oyente motulo mbele Ulumuna tiyatanzola mumakesa imaku Kembwa kuwambonika mukongo njanjo Kikinisa Voilà. Donc, tu as toujours, cadre toujours, il y a visite, il y a étendi, il fait tout le ferme. Donc, quoi beaucoup? Tu as sens zinsusu, zingulu, zinghombo, zingombe, mabata, zinghai, zinsizi. Donc, bien bio quoi? Donc, yezi nyoka, tu as sens quoi? Yezi nina kwenda kuma ndeke betu kumasa ndeke nyoka bo kila nkevo mbwa mbabaka koli ndudi ni mugodi pan ndudi kunimale ngizi tula kwako donc tandi ya yontu no yayi en tout cas un coup de chapeau à Boutandomba, c'est vraiment félicitations pour bah innovation en tant que jeune, félicitations vraiment. Donc on est ensemble quoi. Regarde.
kuzunga na wewe. Donc bitumi dimzao quelque part mais aussi quand tu me mets bazimula. Na nikoto kwa apart hizo za mputu zile ma zona na zimu lwalo ba bedana kwa kama mpaka. Bobo basona na zimu lwalo. Donc bon moni awa sika ngakatotsa bi moni ba moi ko banda nango awa zumata nango ka bo voilà mai oto zakina ngukuna yango ka pemeni la nilo so niki alors soki ke misale soki bandi tukoko ko grandir on peut oui to grandir ngo eye munene ndingi yalba ki to tsa ata mwa calme pona mai ezala mwa effectivement c'est ça. Donc, quoi que pisciculture, partie aí, a pisciculture, c'est pomme, zindhanda, zingola, mintondia, mvudia mamba, mvudia mamba, ngola mamba fitikamba, bon ça va, ngola mamba, quoi que tu as sens azi, kia bulukia ki ngandu, sinakala kwa ku. Donc, zimbambi zankakala. Ndio le matomo wange ndio kana otiboka kutunga na kwa kutuneza santi kwa kunzo donc en tout cas ba mama bulona kuiza ya maimona kwa kuma pomeri bona kuiza donc kansa kako il faut mutazinga bue pomeri ngizi kubaki la papa quelques minutes kwa yekin sasa donc vraiment qui est bien en tout cas petit ça la continue toujours visite guidée tuna papa leke teta leke wa mutando masui tuna yani kitwadi yani wetu kutunata parce que yani tomeneza ya nzakuza ntoto ni ya kutunata parce que sana visiter chaque espace bon souvent kakembi pisciculture kuna kakembi tunakuna madioko kuna kakembi tunakuna zinsafu ngitu babukwa kutiti kuenda kakembi tunatula bazingombe kutiti kuenda gogo vraiment alors lulanda Kazi wasala titanu tekungi wasina mukongo jade Unomente motulombele Ulumuna diabla maketa maku Tewa kuwa monika mukongo jade Ikinita Beno laina kumbutu songa mamona beno laina kumbutu tabe tu kwako yekanzu kambiko tanje futu manima watu bakambutu dia ye kazu kambiko te majana mabete no mfugi mawo yani vo ba wonyuvula mfugi no yasansila nkangwa ko mfugi mawo yani vo yoko yengazi muone ngazi kazansumba ko ofele beno kumbutu futika sumba suki 20 euro kwako ofele na lokoti ndote le ofele nongo ya maima unozola wetilamba mfumba mu uile beto kwa kumfumbo tala ngazi baka kwendi zobaka beto kibeni ya desuwa kiadi tutakulumuenda ko kiadi meka mambo ko tata nzambi buna ya makiesa ngala yakuvana okay koko kukufi kuna londo kuna koko kukuvila vila utubla kuma kutubila Manchester samba nkulu wako tala mbila tala ngazi zazi twala kisokilanga mungutu mvita va ibwidi muone explosif mvita mera bwata muone tunaye mfumu muone tutudidi reservation tala ningana zokabela bamumbila wata ya kunokota binu kune ya kiadi États-Unis o mu pepe ya bien o ba frites so ba nini kiti sarama lukango kiti sarama beto ka sarama ko kwa beto ngazi ngoma vamos sentir essa foi o corpo de ngoma kazikono no eficaz oloya imbuta jarde wani mwa mzindunda
Vraiment. À l'aise. Oui. Bisa mau kaka. Ah. Ngazi zingi kwa ni donge zititomba. Nani unaguza zobaka? Attention. Bukabangu mukawetika isaba na bandandi bote zeno. Vous dites, tata mpelo bukatoka ku Roma. Oh, paradis ça quelque part. Te paradis quoi kuku. Alors nous vunu luseki to kubabaka va mogo. Imaginez tata mpelo kemivo. Mwana umoska wana watata nzai munza ya imfumu Yesu. Me bukakala vusika kwenda bukamini mabaka bibi mvua beki matadi beki zingazi beki madioko ngi nsafu sika kwenda vo bana nzambe botikala malamu. Oh. Idina munkunga tutuyoimila vo. Tata mpelo bukatuka ku Roma Vunaga tuvunanga Fumu Yesu imwana umosi wa tata nzambi Nikabanu mukawetika isaba na banzambi mbote zeno. Kiati luzibula meso paradis kwaku yena kunzia Kongo. Luizo nuzotunga kwaku di paradis. Unatunga no paradis kwaku. Luzi mpangiza meba Kongo. Utala mambu netizoka ku Kongo. Ani ndizi la pazolele. Tete takala na mupasi. Mbita basi wasala bitaluke kundi wasila mukongo jajo oloete mo tuleo mbele kulumuna pia kazola mumaketa maku tema kuhamonika mukongo jajo. Tata mpelo bukatuka ku Roma Batu bunanga Yesu Kristo imana umosi wa tata. Sikune? Kianga mwanu. Ah, voilà. Pika kabia. Umwani. Majoko momo. Ajoko mabeto kibeni mo. Ajoko mago. Bipi kiano bina bionto no. Tabeto. Yenguba zinakuwa. Yenguba nonge twatola deja kuna. Ya maimona. Twatola deja msamu. Bino bozolala. Bolala te bola muka biso makamusie banda deja. Ah. Vraiment. Ukabangu mukawetika isa bana bandandi mote kwenu. Ukabangu mukawetika isa bana bandandi mote kwenu. Tata mpelo bukatuka ku Roma Bunaga tuvunanga Yesu Kristo imana umosi wa tata nzambi. Ukabangu mukawetika isa bana bandandi bote kwenu. Ukabangu mukawetika isa bana bandandi bote kwenu. Ukabangu mukawetika
bazoni botezeyo ukabangumuka tikaita kana bazoni botezeyo Santa Pelo bukatuka kuromo Bunanga tubunanga Yesu Kristo imana ugosi watata dhambi ukabangumuka tikaita kana bazoni botezeyo Tikaita kana bazali botezeyo Butanzinga lambu kili kudidi. Butanzinga kudidi. Ngeti lambu kangeka ngevo. Les cadres fantastiques. Film les cadres fantastiques. Mwali butanzinga waka ule. Allez, saute. Sika saute. Butanzinga va sauter. Allez, butanzinga va sauter. Ah! Oh XO comme ça là, oh XO, butanzinga pas ça là. Tupangiza meza Kongo, usalama umepiga kwa mchezo, mwani ngizi la makelele, leta takala na mupasi. Mwani ngizi la makelele, leta takala na mupasi. Tupangiza meza Kongo, usalama umepiga kwa mchezo, mwani ngizi la makelele, leta takala na mupasi. Mwani ngizi la makelele, leta takala na mupasi. Lonja koingo Wapenzi wabanuni Yongo nongi kulu walendo Ikana domina mingi Yongo nongi kulu walendo Ikana domina mingi Yongo nongi kulu walendo Ikana domina mingi lonja koingo Wapenzi wabanuni ata 10 kosala mata sele kaka vite ningi kosala mela c'est ça donc soit kaka likolo wa nyonso tu wana po tu ça C'est bon déjà. Ouais, ça j'en ai fait. Mon cœur, on a ce filmé, zone si caméra, moi, c'est ma couteau. C'est clôturé, mais. Yongo nongi kulu walendo Ikana domina mingi Yongo nongi kulu walendo Ikana domina mingi Yongo nongi kulu walendo Ikana domina mingi Tanja mpungu yangu Kangwa Kongo sama watu kanyonga Nigina kapili kiloni Mukuza kula kangwa Kongo Nigina kapili kiloni Mukuza kula kangwa Kongo ingeta mhangiza ame vraiment tuika kuntsuka ya visite to boso bike mvutwizi din kutala ntoto wa mbuta ndombasi vava tunatula ferme ferme élevage donc quoi qu'on a kadila et zi projet agricole quoi qu'on a kadila et pisciculture donc bien sûr quoi qu'on a kadila alors tout manisi visite to sto baka point de vue ya mfumu to wa kiti mfumu tikansa mu kana va par rapport à visite c'est dit parce que
possible tout le monde en tout cas tuna mu sebeni ansamba donc j'espère que mfumu nanga tole nenge déjà alors toi baka moi avis ya mfumu wiza toi baka avis ya mfumu asi mfumu ka tu kama vraiment avis ani parce que kama avis ani vraiment mfumu ngeta mfumu tu zunga ne tutedi ntoto ko tu bona projet ya mutando masi kwa ke en tout cas yana etandi que na vana confiance ko ba minkengi pasi biza ba sala développer pasi baka bisalo alors mfumu butu zunga ne avis ya kubwena par rapport ya espace yayi ingeta dentete mwana nkongo bonso na fukensi te kila mubaka mbo vavena bampangi zandi binda menetika kisonga ingeta mono ntela mene vantati ya kumbuta muntu nkumbwa mene kitembo luyindo la mfumu ngena mfumu nkanga mwana mbenzi ngaba mbuti ba ya yenge keno tutondele bene mukiuvu keno landila bonso bwena nzetolo tumeni salamu kwa tala fulu kya kisumba mbuta ndombasi yena fulu kazolele kabenzi musa investir hidi vomuvana lusadusu kwa mpangi zandi bakongo bena bampangi zandi bena mu diambudia nwana mvita mpulu sakanda dia kongo se mudiodio buto tukidi yavutu kafyoti mwa lunima nze hivyo mbutandomba si wena umosi mbantu balendi interview ya salamu bisu utatuka vaikisa bampangi kundolo ye kubanata na te mumbanza za uzibatuka semu diodio twavova nsamu eu kwa beno lona kumputu mvita tunwana nga mvita mpulu sakanda ya kongo babingi banwana nga mvita kamunwana kakasir place ko va terrain ko kansi banwani nanga mpe mvita banka kabakalanga ku tribune ya bakafwani bonso nsaka za sombo evo za bal football isavo mbuta ndombasi wawa ngindo zozo yani wamenikota yetu munkalasani musosa zaya bweyi tulenda sila jojo twizi mkuza tala ntoto ukasumba yetu mweni vuwe na ntoto wa ntoko yi wa mfuno beni mudiojo tutomene tonda yangalala wafulu kia mpila ya ikadi butu fimpi dikyo tumweni vo ngatika terrain yena vraiment praticable mumamo pisculture itadi di pisculture élevage ya zingulu élevage ya zinsusu donc momamo mena mama mbote muntoto wena wambote nanga izozukele mvutu ndendele kulvana tata journaliste matondo vraiment Louis avis ya mfumu à propos vraiment ya visite sedi par rapport ya nombre za makesa evo za minkengi pa voilà lwala na numéro to sala ye mfumu intervention yemo to sala ngabuta tuka baka ngabampangi ku ndolo tukakuona kuna kubasisa ku niveau ya kimpese to sala interview mfumu asala appel ya bampangi bena intima wa mbote et parmi bampangi bobo mbuta ndomba si vraiment wa mtimani wa niku kini te kiesi kila nka vagidi mtimani ye wa bok la mfumu bayambila ye wulu kya lumweni votu sala descente sur les lieux pasi toi tala ntoto tout monde ntoto alors ces activités vraiment si zi kota ngatika approfondir parce que toi tona déjà mais wa tona tete mumpatu mais bois si tu kota approfondir osubuke mfumu pisculture agriculture élevage bio donc si tu kota babu en profondeur vraiment en tout cas matondo ko bampangi beno bampangi lusidi Louisa tatungeno qui tatungeno nsieto parce que beto ka tunatunga nsieto ingita ibobo vraiment tout ça dit interview mfumu bo un peu toi yuvula papa nleke par rapport à viani ya fulu kitwizide papa en tout cas moi na leo mtatinda kibisoto ya mwana kutufidi dingi tutatala ntoto yepe tambuli di mukutambula ututambuli utuneti tivento tutuzungi si tumoni ntoto alors avia kubwena evo message unafana kwa mwana evo kwa nkangu tutulanda avia kubwena apopo ya visite to yayi atala betanda nsama beno kuno anafuna mindere lunu wako betala tabi nsama mwenu tanse kule vraiment ndombasi musala otindaki ngai bato otindaki pe bango oyo baye
bavisite bafilme nakanisi komona filme yango yo moko nazolanga mingi na koloba te projet yango mpe olobaka mpe mingi biso mpe toboyaka te tozelaka kaka yo kaka alors eloko moko na koloba kaka me place tokotia bandako oyo ya bato yango oyo kotinda kaka fond toluka basi balongola matiti oyo ekoma polele mpo tobeta babrike nakotia bisika bazelo kozala mabanga bamwelo na bisika babrike bana kovanda mwa ndako moke ndenge olobaki ke mwa ndako moke bosala mpona bato soki baye awa mpona kovanda bazongaka bongo eza te alo naza na maloba mingi te nakanisi yango na kaka nga nalobi yango nasukaka yango wana kaka mais dupi tozosambelaka makasi kaka kende projet yango eya ekende kaka liboso ndenge olobaka biso tozokola na biso tala mandefuta soki apembe bana na biso bazali bango nde bakotikala na héritage wana alors naza na mingi te sukaka yango wana kaka vraiment boyoki intervention ya père aleki vraiment ndenge alobi affaire nsambe eza awa vraiment ya maimuna bozomona ya desua bozomona ya désolé ya makese en tout cas affaire nsambe ina baba Allô, maître. Bien. nsambe makazu yafikisa kwa mfumu ingeta vraiment fait en tout cas qui est ngedi mungu sala présenter numéro yayi en tout cas aigle géant va venir sama bena Congo mono si atini mukanga devoir ya mono ingeta sans condition muluzolo lwa mais sans condition va venir ensemble oh bien avion ngina baka oh ngingi na baka donc tuizi dikula kundiru mukini ngizikulu songa lumoni ntoto botu boni en tout cas qui est bamhangi lutu yika parce que tu bina mine tunga nsieto ingeta ibobo Tanja mpungu yangu Kama Kongo kama watu kanyonga Nina kafili kilani Nukuza kula kama Kongo Nina kafili kilani Nukuza kula kama Kongo Kabengi longa kondo Kauwa benzi baba nungine Kama nungi kulu alendo Nigena zemina mingituna Kama nungi kulu alendo Nigena zemina mingituna Yewe titomba bimangu injalongi Longa Kongo wekisama bimangu Katika mukele kaka kile nako Batula mugolo koji mbale Katika mukele kaka kile nako ngeta fumu diambu kazimba kene kazolele yika umoma tuvovele fumu mpuba yana kwange ingeta monso pututekele de kisonganga katuna futukila ko kadi nkofi zole kulumbu bungyanja toma lomba ko beno bamfumu zetu bampangi zetu luna kumputu babingi tuena yeno en contact boka sananga yuvo sananga bwe exposition projet nini tokoki kosala ndenge nito alors video to tukulu songa vo babingi betsa investir déjà babingi tuena ya mukala sani fuani bonso muta simba winakyo samba nkulwaku muta samba nkulwaku déjà investissement ngolo keti sala ba muta nkailu anzambi ba muta ntemo ba muta bayaya de suwa bayaya maimona beno bamvimba donc salu ke ngolo déjà le tsala to na yeno munkala sani ntangu zazo donc luzei déjà activités na yeno alors nous ça encourager plus banka ka bampangi bo basiri pour que baudia bakota mu nkindu yayi parce que ngaka weti vana exemple ntangu zazo nsono mono ngene ko Palais Royal weti vovanga ntangu zazo kianvo le président Houphouët-Boigny ku Côte d'Ivoire Bukavu kwa beno ba wonso no ba député ba ministre lwena munsina ya Côte d'Ivoire muntangwina ngo balomba yango kwa wonso no binda mine sala investissement kuna village natal yani ye créa ye tunga d'abord ce village somptueux mon village natal
mboki ça investir nous y ferme surtout kavani na idée c'est pourquoi vous pouvez le Côte d'Ivoire yo ça remarquer vo ba ivoirien ngolo bena musansa bibulu zingulu zimsusu ngombe ainsi de suite ndio mnengi président bakala dia visionnaire kakala alors imomo mpetu tulomba ko beno bampangi lona kumputu n'hésitez pas il y a toujours des gens sérieux quoi ku Congo babingi bena connaissez ce système za zingi petit sadila musonga sincérité ko bampangi alors n'hésitez pas mutankailo anzambi mutata mana sala kisalu muta ajani muta lukombo mutata mana sala kisalu bwezi tete ba vision bien bozana nango bozo ko tuba ngo pankaka wana penezo sala ka bien donc na mitema biso ba mususo tozo sepela ka trop donc yango to lobike muta bolemba te ekoko lwena kantama za yingo sekumuanga na mekwa kuluna kuzatunga nkiluna kuzabwana voka luki kunini kaluvutu ki manima ko simba sana moko bo former ba équipe pour que toyeba kotombola Congo central kala mingi te ezokoma nango na système na maboko na biso ndenge boyebi kaka hein alors yango de to lobby bambuta bolemba te so to longo awa tozo progresser sous quelque part wana eza surprise to meka mpe kosala mo ba découverte pour que et motiver sous bandeko oyo mususu bazolala mo mke pongi bolongo l'esprit doute botunana tozotanga bakombo pour que boyeba que intelligence okanda sala ka boye sala ndenge nini pour que makamuno kuna esimba donc yango nende tozaki nango maloba pena oyo tokakai kobakisa bazimpanyi zame wanga chitongo bizai sabo mfumu weti toma vovu ntangu ifueni nkilo tivingila beno bakongo mukuza sa investir katu yambu di mavata meto kwa di ntoto meti mana kuenda kwa bobo bakondo mvila za ntuka Kongo na tencha ntangu tunakuba yambu la batu baka ntoto idio tulombele kwa beno Louisa mpasivo tovutu kila mintoto meto mimi mama na sumba songololo de na kuna terre mo sekino vierge plateau mo c'est très impeccable mutunga zi buildings immeubles tout ça ntoto mo sombote donc idio tulombele vo lutala nsamwa ku Kongo ingeta ibobo matono lulendi mpova ya mfumu yo yikayikidi antuka tunakintwadi ingeta